اقبال چی درست کی چاقو ارے اقبال چی درست کی چاقو چکو حبيبي اصل ما ينفعش ارے السلام علیکم گلیں راج گلیں راج گلیں راج واقعی راج گلے مرچی اسلم جان گوتی میں کزنا گوں میں سیاد واساں امبرائن تو روگائن دبئی اور پوکان منی آلا انچو گوشت کے اور پوکان ہی جاگے نا اگر نظانا نہیں بلکہ غلطی شاید برا شما بارا بیچارے مرچی بس شما رہتا ہے کجا برگا گوادرہ گوادر روڈ ہمیں شکل آیاں ہمیں رنگ آیاں تگہ بکھنے ہمیں ڈیزائن در کے مرچی شما گوادرہ تر گئے بلوچستان گوادرہ واسکرہ کنے یار دلا وش کنے یہ جاگہ اماراتیں اور بجیرہ یا کہ ہمیں علاقہ نہیں سیڈیں اور منی شوق ناکزت اسلم جان سوار ہوتی گاڑیا اور میں واسطہ ویڈیو نادر کو تھا اسلم جانے لاکھ منت اور بیاش ہمارا پیشداریں دبئی شوقیں روڑاں امارات شوقیں روڑاں دلا وشکنے جو کم کے حال وکنے گوادریں پتہ ای جاگہ کجائیں نلی سوری تلار او بیاش ہمارا تلارہ تر رہنے یہ وجہ بلوچستان تلاریں جو شوقہ ملاریں اور ولید تمہارے زبردست بھئی تلارش میں روگائے بلے انچو بس دعا کریں تلارو ہمیں وڑا بی ہمیں وڑا پورا تلارے ہمیں گوادر سیڑے کی مردم روتیں پتہ تربتہ روگائیں پورا سیم ٹو سیم نظارہ کی ہمیں وڑا نظارہ بوت کا بالکل بوت کا پرچہ بوت نکا دعا کریں اللہ پاک مارا شر حکمران بداں مارا شر بہت بداں کے مارا چشیں یعنی میں تم پر تربت گوادر ہور ماڑا درو ہمیں وڑے روڈ جو بھی
सकते हैं अल्लाह में दुआयां गून बिगी जी अर्ची में चारों के द्रो बुश है आमीन आमीन माना है कि यानी अल्लाह कबूल का और ये जगह मशवरा बरगाई ये जगह कोयटा है रोडानी शिकला जनती और कोयटा ये जगह पूरा कोयटा है राह है शुआंचो भी समझे नहीं पंजगूर शुआ क्रास कुता रोगाए नदी पर कोयटा या आहा हा 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 चुने स्याही रोड चुने मशा सब्जो सफेद ज़ाहिर रंगानी पता हम ओरिजिनल रंग के नहीं बिल्कुल और भी लगी हर रंग भी लगी है परवाह नहीं हाँ वही ज़बरदस्त लेटा बेचार या लेट ही कीमत वजह में सजे लोग जागा दुरुस्त हैं जो कि हर कुछ ख्याल अफदार को अल्लाह मैं यार वली दाऊद ये जा